Kani kadai Doorshan Meghalaya bat ni pedang sombahai pi baro syakani ketup kubur mentaga janmiet syaban paj kubur kibubnya ini pechwai kimat berkongsan. Temu kesoka jela bantau iki guest house bertemai ha bernihat Kanapara bat ha Bangalore. Dang saateng ki examen DSC na do usnam ahajar arpo ha West KHASI Hills panjing syai KHYC na UDC. Yalam Ketua Municipal Board ia kejeng penkut pajba halo ke Swachh Bharat Mission 2.0. Yada Menteri Ketenat Pulih Putih Urakam Sangmai ki guidebook jong ke CM Impact hadap pedeng kejeng kentok ke VPP. Bat pelong jeng yalang pensngotu ke NRCP bat ke DMHO halo ke jengpang rabies bat jeng ai tika hariang do. Kikubo kibubnya. Menteri Ketenat GAD Urakam Sangma ulapan benah ni kesengi bagasoka kedangwat benya ia ke jingtei ia ke yang besar temai jong ke jela hapo uput usam jong ke Meghalaya kata pedeng ke bernihat bat Kanapara. Da ke bakedau ia ke jingduna jaka ha ke Meghalaya House ke badan menta ha Guwahati. Ulaong baka jaka bala terwa kan ai ke lat ke bakambha ke ba ailat iki nonglet jinglet ban poi syakakat lingsun Guwahati hapo khatsan hado arpo minit. Nalo kata ke sorkar ke larai ban shim jaka na ke benta ke Meghalaya Guest House ha Bangalore da ke bertemu ban kershan ya ki nong shong shnong ki basa ni ki ban let jinglet syaki benta basyatie jong keri. No, as of now, we have not been decided yet, but there was just initial discussion that we should be constructing another guest house like from the tourism department or from in the GAD land to use as a Meghalaya guest house, maybe somewhere within the Meghalaya territory. So that is because from the mostly in the airport is close from just if it's when the 6th highway is completed, just 15 minute 20-minute drive from Kanapara. So this will really serve the purpose. Yeah. Ka Nyotrep Youth Council jong ke West KHASI Hills bala lamkmat do Presiden uba lumlang Kars Imlie. Badu General Secretary uba Wantai Bok Lingdo kili kendu yo Deputy Commissioner uba LSN Dayaks ban penpau halo ke jing slam hadu sansnem ban pelong yaki examen DSC bat kerukom tungkam. Ka jing elang kalami na ka jing sngosi ke ban nangjur hapadeng kinong wat kam na kathan na mariaki examen ki interview bat ki result. Na kebenta ki kam bala penbena nadu usnam ahajar arpo kidang sakut wat lala penmi ya kijing penbena kam bertemai. KHYC kala kentu ya UDC ban bu akhmat ya kijing pendep ya baro kijing tungkam ki badang sateng syuaban penmi ya kijing penbena bertemai. UDC ula pentikna ya KHYC ba ya kenega kam unsa shimkhia. Yang ba insa shimkhia ya ban shim ni ban ban pendep saya ke interview ya ki kelas ki jong ya ki interview kum juru namta ban pendep ya ki exam hari ya ki bala air tas nadu snam arja hadin bala de itu insashim saya kini berang tab mentas nam ina glen jingi kerman skam katakan wanra jing teman ki kun saman Ha ka jingtemu penkuat berkongsan hapo ke Swachh Bharat Mission 2.0 ka Tura Municipal Board kala pelong ya kejeng penkuat hakeleng ki hinriu tuli ki jakayo jong kasor Tura Bazar, Nazing Bazar, Ringre Chanmari, Araimail bat Hawa Khana. La pelong ya kenie ne kesengi hakabalai shim benta dagi kenhun beper-per kentup ya keseng FKJGP, AAEES, GSU, ADE, Central Puja Committee, kesenjuk Nongkai Natura, bat ke Nazing Bazar Committee. Kajing persang ketemu omtang ban penkut ya kijaka pajba Henry ban penroi ru ya kajing snokit klik kum kinong shong shnong bat kinong kai ban penslur ya kajing trelang na ke benta ke tura ke bakhut bat ke bakot ke bakhia. Menteri Ketenat Pulih Putih Urakam Sangma ula kento jur ya ka VPP ke bala dawa ban penduk no ya ki guidebook jong ka CM Impact. Da ke ba ai jengmut ba kitu ki bam kuak ban pendon kam yaki kila ban thang bat bret yaki ha kepung yam.
Kani ka jing kren jong u kalawan hadian ka jing penpau ka VPP baki guidebooks ki lapen hiar ya ka kerdan examen hadu baki examen ki sngo bakim don jing mut sure. Usang ma ula keno bagi seng ka don ar jing mut. Da ka babu jing keli balai bamenta la kento ya ka jing penkieu ya ka jing pas haba ki jing sngo khia ki baminswa ki long shapang ka jing hiar ka result. Habayada ya ke guidebook ula ong ba kum kini ki jing kren ki pendu jaj ya ke jing persang jong ki samla pule ki betrish tom. Da ka jing buon ki kena skul ki bapendep ki examen mentau snem ka jing e ke bakrau ke babu ya ke sorka ka long ban penbiang ya ki haki higher secondary schools kamtam haki jaka nong kendong. Ki jing elang ba ki deputy commissioner jong ki district labu por haka tayo banwan bantau ya ke lenti ban ya chekman. Is a highly qualified man. I don't expect that he will come down heavily on the students. He will demoralize this, because that kind of statement really demoralize, bring down the standard of our students, and it what you call it, look down. It is what you call the undermine the hard work of the students. Look, district. We are meeting today also. Our officers are meeting with all the heads of institutions. I will be meeting the deputy commissioner of the entire district of the Gaudas region maybe next week. So we want to upgrade all the government secondary school to the higher secondary school. Ka National Rabies Control Program lani NRCP ringkat ka jingat trelang baka District Medical and Health Officer lani DMHO West KHASI Hills kala pelong ya ka jingilang pensngotu halo ka jingpang rabies bat ka jing aitika haryangdo lapen ya da usoda shnong balai donlang ikongsan ICP maukon SDO Civil kani ka jingilang kalong ban pensngotu ikipat ba halo ka jingyada na ka jingpang rabies hadien ka jingya brio dangshan hapo ka district Kiriu Shampang hakane ke jingelang ki berkentup i Dr. Eldekar buat Dr. Valerie Lalu. Kila keren Shampang ke jingkta jong ke jingpang rabis haki beriu buat ki merat. La pelong ru ya ke jing kentip na ki pait ba haki yau ki han ki jinge keren buat ke jingelang ai tika. Lambir mitnam naka Henry kabala ban yada pada shispa naka shispa namar pangidon ya vaksin on ya kibril Henry what you umratu what you dinviru what you sorung idon ya kanika vaksin kabangin ay ya kanika panyada na kanika tipang namar katang pa bangin pensmopo ya pi hipai baba ro ba kanika tipang kamlong tipang kaban put no ha kajing yap jong kibril kadi kajing pang kabangila ban job halor jong kini ki dak kisin baro Henry kawai kajing di ban kemau kalong swa bangin yui kini ki baro ni don kam bangin ke ai kala kajing bang Ya kajing yalang kabakongsan hapo ka National Clean Air Program ni NCAP la pelong ha la Nicholas ha umber Hakabala don lang kiru Shampang hakaliang kemaryang kinong tauan bat kinong elam jong kikarkhana banyakun persya ya kajing jabo kal air ha Meghalaya ya kani la pelong daga State Pollution Control Board hakajing trailang bat katnat forest and environment bat la kershan lang daga katnat environment forest and climate change jong kasoka pedeng kani kajing elang kala pelet jingmut ha ki jing e ha kajing long kasin beneng ha kathan bat ki buit traikam karkhana ki bala banne I Dr. GH Chermang ila banjur ya kajing don kam bandon kajing trailang pedeng ki jela kamtam ki jaka bandon ki karkhana kum ke bernihan ha shilenter ke kaput Assam bat Meghalaya bat ban pentikna ya kajing yo ya kal air ke bekhot Tagi pada office pada nagi pos ki por ki wan ki baru ki basna ki ni ki tiar bonjak kat kum ke juk ke bamta kanang ban yo ban control ni ban penduna ya kajing pencabok ki ki liar ki wa ta ba kum ta ngi ki baru ki basna ki wan sing ki baru ki ba apply ki wan sing tengi sna kum kan ni ke workshop ni ke platform ban connect no ki talang ba ki ni ki yaman toy tamun ngiru la de ki baru hi ki industries ki trap ban tre rangkan ki KHA kini kita teknologi thamai kin incorporate hapo jong ki tekebut kata ka jing jabo jang ale alhamdulillah
Kawak rongkon ke bedon ha babu para tura West Garo Hills kala long ke ke lia na ke dau jong ke jingbret nyut patar jong ki nong shong shnong wat ha pedeng ke jing persang jong ke municipal bat ke jing penchitom. Ha ki por ki ba menshwa ke tei kawa kala long ke bakhoj henry menta kala dab da ki jabo plastik ke bala penmi ya ke jing sngok ya ke bala la ban kta ke kot ke khia jong ki pait ba ke jing shngan jong ke bat ke jing penjot ya ke mariang. U Robinson and Sangma ubalong unong shong shnong balas lembha ulapan pau ya kajing sngosi ke bajur da ka ba pen kenmau ya ka menor ka ba kham khoj kat ba usi u katura municipal board u rekse ar marak ula kentu ya kajing trailang jong ki pat ba ha ka ban board renti ya ki kendon lum jabo ka jing jabo ka lakta ya ka nam jong katura na ka benta ka jing khoj bat ka bu jingma ka ba kraw ha ka por baduna ha ka por liur ka pelong ya ke jing kentu banya trailang bat man penbaha bat pennek pensa ya kawa. But in spite of our efforts, we find some areas which are really problematic, chronic, who don't adhere to the garbage vehicle timing, and they come and deposit their garbages on the roadside as and when it is convenient for them. So I think there has to be a kind of change in mindset. People have to make an effort to adhere to the timings of the garbage collection vehicle. Otherwise, this problem will continue to persist. Artli ki yeng ki badai jong ka khun bat ka khun ksiu jong uba bestok kongstia kila sha wiangding ha ka pratrik menta ubnai ha ka snong mauriang ka badon hajan dauki hadian bagi pat bhur kila keno bagi dei kinong aik suot hakanek hakaba ningkong ki pat ba kila kawang mau kila penma bat hadian pat kila thang ye kini ki yeng hajan ke bri kwai jong kini ki long yeng ka khun jong uba brestok ka kong poiri suting kalau ong ba maka bat ki khun jong ka kila sha penmi jubor na yeng haswa bakin thang ya ka agabe dei bat kenie la dep ban ujor ejahar police station ki bahayang asem kila ong bakane ka jing sha keno kalong ka bom don nongrem satya bat baki pat ba kila shunget biet kane ka jing ja ka pen pau ka jing sngo khya ka bajur halo ka jing shim ki pat ba ya ka an ha ka kti la jong Sim ngai bayok kita lam itu demo jaying la aidon ji sene kang pok yar la aidon ji susi mai ka bayok jadi kue sopari jina kata la ini ki tena dong sedang kata la kasenduk tenu yang ina kita islah atau paro di sir kian di sir jina ngaro tang kita hi bayok susi mai sukanang Ui ar di bayok ngaro tangki sabti keliang ki pli ben banu nuyok syuk kita tang slipar ngalia nya tang naga kejak sudah nuyok ka Pine Mount School Shillong kala rakhe ka jing dap shispa apusan snem jongka da ka jing le burom ka bahe ban burom me ka jing ya lenti jongka na do balas dang ya ka house nem ka praspa prapway akaba kala bat ya kedan bah khli na pedeng ki school kan thai hakari India hakane ka jing lang le don lang umentrang ba ka jalau ba prestun tingson bat umentri katnat puli puthi rakam e sangma agaba lapen pau ya ka kedan joga school hakari ba ka jing thmu ka balapen khre na ka benta ka lawai kentup ya ka jing penbaha ya ka jing tei ki badangwan hapo ka jing thmu jong ka Asian Development Bank ka deputy commissioner ka East KHASI Hills ka kong RM Kurba ka balalong ka khna puli berim kala ai ka jingero ya ka tei school ka Pine Mount ka balaya so bat ka CISCE kadang yai beteng ban ai mensiam kum ka syarak jong ka jing puli ha ka than chatei lami ngi The leader of the dance troupe is the Great Dance Steps, which is the Salam act on the world. Of education, very premier. Pine Mount School is the only school from Meghalaya and very few from northeastern states who can reach to the standard of 23 position. 23 position out of 800
very high-profile institution in the country. Again, it is matter of pride. Katanat Sociology bat KHASI haringkat kajing trelang bat ke IQAC jong ke St. Edmunds College Shillong kala pelong ya kajing peninam ke baas lenter halor keriam KHASI tenrai ban kentiau bat sngongo ya ke culture KHASI katong jong ke ni kajing peninam ke dei halor ke dak jong ke culture halendat jong ki jain tenrai balapong dagi kenhun beper-per bat kajing penyeso bat kerukom temai kinong kren ki bekentup I Dr. Herina Dong ikong bakhiamon renja bat ikong Silbi Pasa Bilayro kusnam pat biblayo kusnam pat mashri akabakila banjur halo kajing don kam ban penek pensa ya kajing itu ya ke culture dak ba khot ya ki samla ban shim ya ke benta ka ba ratba ban ya dai la ka jong ke pateng nakaliang ke jonga ngan kran jaki ia kani kariam terkai kabede tangbat katu kariam kaba ni ki KHASI ni pendan kam habadon kata kasar KHASI bat yang mementa mene ya kata kasar KHASI latip ika da kata kasar suci baro kini ki bangi penriam hakanong syat kendai kim dai ki bangi penriam kuntu tangbat penpu penping ya kanong syat lani penpu penping ya kelempung syat kendai kini berkhot ulong semua manjma cumi ulong pada start ulong pada syampang adok kata hang tu la sain la dia pat ke ka biade pat ka lariti dan ka culture juga jadi mentang ini pet ya kajing long juman ke sumeneng hatura kajing kreat kalong 8 degree Celsius bat kajing shit kalong 9 degree Celsius kajing sngam ka hau mentang singi kalong sau punyo nang shispa kajing hap slap kalong 9.r millimeters haba pai pat shenong ba shlong kajing kreat kalong khat 9.1 degree Celsius bat kajing shit kalong 8.1 degree Celsius kajing sngam ka hau mentang singi kalong khandai pun rio nak shispa kajing hap slap kalong 0.2 millimeters kat bahar jawai pat kajing kreat kalong khat riu degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing sngam ka hau mentang singi kalong san pkundai nak shispa bat kajing hap slap kalong 8.1 millimeters kasun beneng hatura jawai bat shlong kala bandon kajing hap slap hakikat tu kat ni ki jaka shawan poi shika bakut jong tup kubon ni pe biang sa asian yakini kimat bakongsan Temu kesoka jela bantau ki guest house bertemai ha Bernihat Kenapara bat ha Bangalore. Dan saat tengki examen DSC na do usnam ahajar arpo ha West KHASI Hills pam jingshai ki HYC na UDC. Yalam ketura municipal board ya kajing penkut pai ba hapo ke Swachh Bharat Mission 2.0. Yada Menteri Ketnat Pulih Putih Rakam Sangma ya ki guidebook jong ke CM Impact apadeng ki jing kentok ka VPP bat pelong jing elang pensngotu ke NRCP bat ka DMHO halo ka jingpang rabies bat jing ai tika hariando te parlok ka tungila poi shibakut jong tup kubor jing minta ka janmiet haduk banisham flashai kesini ha ka juk ko po kubishibuni pibaro $270,471 students passed the examination. 89,041 students secured first division.